Kabara umutima w'ibogobogo. Reka ntange ntasho ku babyeyi bacu bakabara. Babyeyi bacu ku kabara. Turabaramutsa mu ijwi ry'inkumbuzi. Riva mu mitima y'abana banyu batataniye imahanga. Ariho Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Amerika, Canada, Australia n'ahandi. Ntarondoye utiyambu. Nubwo turi kure, isura yanyu iri hafi y'amaso yacu. Ibyo mwatwigishije bidufasha gukomeza gusigasira uburere bwiza n'indangagaciro mwadutoje. Twumvise inkuru z'imvura y'amasasu mwaciyemo. Twumvise umuyaga w'ihungabana wanyuze mu mitima yanyu. Twumva intimba y'umubabaro w'amaso yabonye gusenyuka k'umuhana ndetse n'umuryango mugari wa Kabara. Ariko tunumva n'imbaraga zanyu kuko mwakomeje gushikama mu bihe bigoye by'intambara byabagezeho. Turavuze tuti mwihangane. Mwe mwasigaye turi kumwe namwe mu masengesho n'urukundo. Turabahobera n'ijwi ryacu. Reka ntaka umuhana mvukamo. Ese murawuzi? Umuhana nta wundi ni Kabara. Kabara we, umuhana mwiza uri ku murambi uciye bugufi ariko ufite ubutunzi. Wambaye ibikorwa byiza aribyo bigukingira nk'umwambaro w'icyubahiro. Mu mpinga zawe izuba rirarasa rikagusekera. Umuyaga mwinshi ukagutaramira, amasoko y'amazi meza akaguhobera. Kabara y'Ibogobogo, isoko y'imihigo n'imihate, aho imfura mu muhana zateraniraga zishaka ubuvandimwe, aho intwari zanyuze zigashinga ibirindiro by'amahoro. Wowe ntitugupima mu ngano, tugupima mu gaciro, kuko muri wowe ubitsemo amateka y'urwibutso rw'amarira n'udushya tw'ibyishimo. Kabara yacu, igicumbi gicumbikira abashitsi, aho ijwi ry'inyoni rivuga inkuru z'amakuru y'ejo. Abaturanyi bawe, imisozi, imigezi n'ibibaya bikakureba nk'inkoramutima idacogora. Ndi kuvuga Kabara ho muri Bibogobogo, kuko uri ikamba ry'ubwiza bwo ku misozi. Kabara yacu we, ntitugupima mu maso gusa, tugupima mu mitima, kuko uri isoko y'inkumbuzi. Nubwo bamwe twagiye kure tukambuka imisozi n'imipaka, ishusho yawe iradukurikira nk'umuco udacogora. Uhora uduha amahoro mu nzozi, ukatubera isoko y'icyizere. Aho imbaga yabaga ihuriye ikaramburirana urukundo, wahambye amateka y'abagabo b'imfura, tuzabavugaho ikindi gihe twitonze, kuko turabizirikana kandi tubifurije umuzuko w'abera. Reka mbaho urwibutso rwa Bigaramaneri kuri Kabara nka fondateri wabibye imbuto z'amahoro mu miryango, akarinda ikamba ry'ubumwe nk'intwari nyayo. Iyo dutekereje ku bigwi bye, imitima yacu yuzura ubwuzu, kuko yambariye urukundo n'ubutware ku nkike za Kabara. Neri ni urugero rwiza rw'uko Kabara ikurera ukaba intwari. Narindekeye aho, ariko reka nkomeze mvuge Kabara. Kabara we, uri umusozi w'amahoro utabamo umwiryane, aho gusendereza ineza. Abagabo n'abagore bahatuye imitima yabo yuzuye urukundo. Bakira abashitsi nk'abavandimwe, bubakiye ku isoko y'ubumwe nk'abana b'umubyeyi umwe. Muri Kabara ijambo ry'umushitsi riba rimwe gusa, kuko n'utavuye mu muryango ahita yinjira mu gicumbi cy'urukundo. Abato basangira ibyishimo, abakuru bakanywera ku gikombe cy'ubugwaneza. Iyo habayeho ibihe bikomeye, urukundo rwabo ruba inkingi, rukabohora imitima, rugaca icyorezo cy'inzigo. Abatuye Kabara ni nk'urumuri rwinjira mu mwijima, bagaragariza umutima w'ubugwaneza buri wese uhanyuze. Bakomeza kwambika iwabo ishema, bagasabana n'amahanga, batabura gusakaza impano y'urukundo. Kuko Kabara si ikibanza cy'ikirere gusa, ni umutima utaha mu bantu, ukababera urugero rwiza. Reka ntange ishimwe ku mvukire za Kabara. Kabara we, ugizwe n'inkoramutima z'amahoro, imvukire zawe nubwo ziri kure zikomeza kugutekereza, zikagutegurira inkunga y'umutima, bohereza ibyo bafite atari ubukire gusa cyangwa kuba batunze byinshi bya mirenge, ahubwo ni uguhumuriza imitima y'abasigaye mu gicumbi cyawe. Iyo nkunga igera ku babyeyi bacu, kuko nta wakwibagirwa umuzi w'ubumwe twabigiyeho. Iyo bongeye gusangira nk'uko kera byahoze, bitwibutsa ubumwe bwacu bw'umuhana bwabaye isano idacika nk'urukuta rwubakiwe ku mutima. Kabara aho urukundo rweze nk'imigano, rutemwa rukongera rukamera. Abana b'ababyeyi, abagabo n'abagore
bubakirwa ku nkingi imwe y'icyizere no kwishyira hamwe. Aho umwe agwa abandi bakamubyutsa, aho ibyishimo bisangirwa n'ibyago bigasaranganywa. Erega ubumwe bwa Kabara ntibukamirwa n'igihe. Nubwo imipaka n'ibihe bidutandukanye, umugozi w'amaraso n'urukundo rudacogora uraduhuza. Kabara, ubumwe bwawe ni indirimbo idahera icurangwa mu mitima yacu, ikatubera urwibutso rw'ibihe byose. Reka mvuge ku bagabo b'imfura ba Kabara. Kabara we, erega uri isoko y'ishema ryacu. Uhorana abagabo b'imfura nk'amabuye y'izahabu bubakiye ku rukundo rudacogora, bakarangwa n'ubumwe nk'umutwaro w'icyubahiro. Abo bagabo ntibahungabanywa n'imihengeri y'ibihe, kuko imitima yabo ifatanya nk'imikingo y'umugezi umwe. Iyo baramutsa amahoro, baba bicaye bagasangira umugisha n'amasengesho. Kabara ubera akarere ka Bibogobogo ubuhungiro bw'inyangamugayo, n'ahantu ho gukurira ingabo zirinda ineza. Abo bagabo b'imfura bahora bahagurukira amahoro, bakarinda ubumwe nk'igihango cy'amaraso y'iwacu. Kabara, urukundo rwawe ni umugozi uduhuza n'iyo turi kure. Ubumwe bwawe ni ikamba ry'ishema ryacu. Tugusezeranije ko inkumbuzi yacu izahora iguhobera iteka. Mwari kumwe na Dodo, Bibogobogo TV, ijwi ry'ukuri. Mugire ibihe byiza, naho ubutaha.